Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi bosku. Kali ini saya mancing lagi di spot dermaga di Nuangen, Lebak, Banten, bersama Abang Hudri itu di depan dia. Mudah-mudahan di spot ini dapat strike bosku. Spotnya gersang, gak ada tempat neduh. Oke bosku, enak terus keseruan nantinya. Isi. Trek, trek. Alhamdulillah. Nyala. Alhamdulillah. Nyangkut. Lauk na cakaw. Asang. Kurang lah itu. Mantap, strike pertama bosku. Lumayan. Ikan tompel. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Strike lagi bosku. Oke. Lumayan. Strike kedua. Hati terus bosku. Strike. Pas. Wih, lumayan. Tampil bosku. Wih, mantap nih. Oke, lanjut. 2 ekor tompel. Oke, makin sore makin gacor. Trek 9. 9. Awas matil.
Ikut, aduh, banyak. Satu, dua.